Nkobara mukyaba kutondera Kitara TV amabara dinyogira syo mwendo msajja muliso mwe haba moli nkabulikiro entekanizenu tujeta tujalike tuli harugudo tukwenda tubazabaze mu nabantu abali hangude olembaga ntano mu rubuga rwa Hoima hano hali tuli henyina hali nyemeire enu bageta Fort Portal Road and of course nyemenye maiso ganga hano tunulira akatale Hoima Central Market tukwenda tubazabaze mu nabakazi abali mu kichoka kinu tukenge ebintu mulingo byemere tukenge ebintu mulingo bikurubata batu nyikiriza nkwijukizeho kiro nyingi actually kya katano ebere kwezi 10 ebere kwezi 13 tulina okusaba akisaye boma okutegekeirwe Lord Mayor nakakura tokona ko rubuga rwa Hoima teretero okusaba nokusima ruhanga abo rubuga rwa Hoima tukwenda kusima ruhanga ebere nkurakurana ruhanga yalesere mu rubuga rwa Hoima tumusabe no mako myaka ogugya kuba ni gutandika nabo ntesonge ejo yotaferwa ija ando mugambe mukuru wa kirekyo niwe Apostle Grace Rubega nuno mwebemezi obuhereza obwafana Ministries borabo tubayiro tamumanyire so niko tutujja kuba turoho kiro kya nyenkya entekaniza zona zijja kuba nizitandika esaha 3 eza nyenkya karaso abo kwa noraba kisai bom of course batandikira kuteko stage batandikira kuteko sound ekintu kyona kitagasire so nyenkya esaha 3 za nyenkya kara otaferwa oije hakisai boma grounds osobole kuba netusaba ruhanga ntimusima habo rubuga rwa Hoima and of course weekend enu yamani tuinamu activities zemjaweze zembaganiza kiro kyajomba geni mbagambira tuina miskagadi ejja kuba ikiro kwezi 12 kya mukaga mu rubuga rwa Kagadi Kanyansi Hotel tugenda nawo tusagike abana bayisike abanyakwesimbira Nyarurungi wa Kagadi tugende tubasagike in the special team anyiro hajja kuba natwale ngule ya Nyarurungi wa Kagadi eyo mwaka guno 2024 bako goire ajja kuba narugaho bamweta Evelyn I think muka corona interview no maka gula kabagladesi so omaka guno who is taking the crown of Miss Kagadi and of course na very in the special way kiro ya biro kwezi 12 Colping Gardens tuina Kahola Boys baja kuba ne baholdinga concert yabo mejiba kweta enduru mu maizi veteranizibwa omwana mwisiki 79 Colping Gardens otaferwa ijo sagike abana bomuka ha Colping Gardens nja kuba ninga bana tickets eza Kahora Boys ogendo nyumirwe ogendo semererwe na Kahora Boys kya mukaga Colping Gardens nja kugaba tickets 5 mu program enu nabo ensonga ejo iwora no mpondera no sako nja kukaguza bitito oborabira abani kwehere ticket ya Kahora Boys ogendo nyumirwe enduru mu maizi concert eyo mwaka guno nabo ensonga ejo niko tujja kubanturubata entekanza tujalika gira syo muhendo abusajja muri somwe haba mole mpaka moti otaruga hantekanza Kitara TV kwegesa no kumanyisa hona halokali mara gange tumwesigere manu kanibagitera muno biro bino manu just manu kyagwere fomu bayito time gyagaruka jya amabara gawniyo tumwesigere Elias ya bikurubata bit mbere kuri batampora kurunga enu stage yo bageta stage Storoko yes omanyire kiro kine kiriyo weekend en ekiriyo ekfa mu Uganda yango no musiyo Hoima hano show eriyo ugimanyire sheri mbenta ebiro bino mbene sibo mu commentary kurunga singo mbanyenda kwa ticket tokimanyire kalera mutiya abantu ndamukiza abantu bona bahusirize oyiro tobanzo ya Kitara TV abara Kitara TV abari live bona baramukize nabakumanya nabatakumanya bona baramukize mogondeze kiro kirongo banzo ngambire embaganizeri hagati yekintu ekikunulira nekikunwegera ekikunulira nekikunegwera kira hagati na hagati kitakusaba kitakunulira niko kicho kiri kisakomba kakiri kekenju kalo sibe kurungi onu asen ogambota bate kopo murakitwara mzee yenkomanya okingiro no kingawo banzo kingiro tukurole amabara gawo ahebwa habati bikurubata biti kurungi banzo ngambire show eri mu rubuga rwa Hoima weekend enu nkwe ticket so alimu enduru mu maizi we wangulira ticket ya Kahora Boys
nkwaire ticket ogenda oreka hora boys enduru maizi akoropinga denzi amina utasemereirwe utasemereirwe anzo ngambira deka nkwandika na mabara gawo kyamukago genda radio ho motabale ticket yawo sazinga ngambira mabara gawo ahebwa habat ogendo semererwe nakahora boys some number yawe simu 0775 11 5145 baite namba yesimu kale bagihulira bagezi kabara kubanza bakagitabarayo etiketi aha enduru maizi kya mukaga kazi nakya kabakora kakunyumira kazi nakinduru endoro ka obuzina bakahora baina baingi obuzina mayibe endoro mu maizi ate shwera kunyumira kurunge bizino takubikenga nja kubikenga banzo ngambire embaganiza hagati y'ekigambo okunulira n'okwawukana bikwawukana bitane kigambo okunulira n'okunwegera bikwawukana bita kino kikuba nikinulira kiri nikisarasara bikwawukana bita bikwawukana bado tibisa kusada okunulira kiri kikuba nikinura baitu kandi kino kitakunulira ekikunwegera kaleka tugambe kikisana kiri mu bunuzi butaitaire nikisana nankena zino nanka gambalira kalera mukiya abantu ba ndamukiza abachali bange benkora nabo Elias go Didiki so mbaramukizo akusembayo andamukyo nono waseno tusime nyina muri baseno aseno tusime osogambo kurungi oliot amabara gawo baita tusime Robert Kihomoro tusime Robert Kihomoro bikwawukana bita okunulira n'okunwegera bikwawukana bita kunulira n'okunwegera ekikunulira kiba nokikuya mukane kyo nikenulira kandi kikunwegera nike kino kusana nke kikenka kenkere mu for example ko muyembe bula gwengere gwa okogwi ekindo kikayire kiba kinwegera nwegera kalera mukyawo naye bachali babo nimbanza kuyamcha abana bachali banga baseno ninye muro n'abantu ba enemy banga ba Manchester United na mchiara wange n'abana bange n'abazere bange bona n'abakastoma bange bona bampemeremo na radio ho imwe amabara gawo ambara kugonza payas bikurubata bita kugonza biri aho bitiyo biti nayo kolera hano nyine sente za Christmas muzifunire za Christmas tuli mutuzamba neza kya mukaga nazo tuzamba tukwenda genda kwagira abana baito aho endoro mu maize gende musagike negama zimagonyi omukazi mwine nawo mulete omukazi mpaka nja kujja nawe je musagike abana bo mukaka hora boys enduru maize nike kyonyine aramukiyaho abanyandi bawo na mukizo bachali bange Diki nguno wano wa Maniu naito tujja kweberera mu mpora aite tuli ba Maniu tedu kujja mpora leka basano batukwatire gebikaro bakamanyira kwata ebikaro ite ni 20 jandro babo nike kyonyine na kunulira no kunwegera bikwawukana bita ati kunulira niko okunulira obwonki nibwo obunulira kyonka kunwegerera oza kuteka mungu akasalvado kawe nkwacho nizazi niwegerera nkwacho ninwegerera manki kengere ekandonu amabara gawo Bossa Edward ojwaire skin guard ni ambassador wa skin guard ambassador batayo iyo kora kyano ewe ndi driver hano ramukyawo naye bachali bawo nkulamukyawo bagenzi bange batumbala mukizanka oli Akitara TV naye wenka mbaye ntakwetegereize ngambaga kulamukya kumbe kuli bakubega akusembaye ramukyawo abo mukyalo okwo kibogoko Sikia mukaga tuine enduru maize concert oraba ya akoruping nkwija mateka banzo ngambire kunulira no kunwegera bikwawukana bita onzise kubandi muganda oli muganda bayimanyiro oli munyo mutembei sawa sawa kuruli mikiro manyire kurukenga rutoro murutoro rota
Kurungi. Oli ya moti. Ndi ya kiki. Oli ya moti mali? Adieri. Niba kuzara nkaho muri toro. Fort Potro. Omukabarole. Kabarole. Ati banzo tugambira mabaragawo niwo. Baragange David. Ebintu bikuru batabita hano hoima. Hoima ebintu mbirubata kurungi. Muri hoima watungayo na kazi. Kwa hati. Toka katungire. Tinyine ati mukazi walinka. Toina mukazi. Kazi wanga alitoro. Alitoro. Nachumba obunura kurungi. Nachumba kurungi. Nakwerindira omusange. Ego. Ninye ndongambire ekintu okunulira nokunwegera nibyawukana biti. Kunulira nokunwegera? Okunulira nokunwegera nibyawukana biti. Kunulira kintu kindi kunwegera kintu kiba kitali kirungi. Kunulira kintu kiba kinura kirungi. Era mukiyaba atoro na mukazi wawe. Era mukiyaba atoro na mukazi wawe. Ninda mucha mama wange rubona. Ninda mucha baba wange na rubona. Na abantu bona barubona. Kalo sibe kurungi. Katura mukyabandi. Mami osibirota. Osibirota leka nkura mukiyo. Otairuka osibirota. Ati kono iruka. Hajati osibirota. Kankura mukiyo hajati. Kono iruka kamera hajati kiki. Kandi nyoba kurura ninkuhondera. Bakurura ninkuhondera. Osibirota. Kurungi. Amabaragawo. Jackson. Jackson. Ati oina wolesera hano wolinzire. No hano staging. Ndese mukazi wanga ine byagenze kurungi. Byagenze kurawo. Inye Christmas mugitandikira. Christmas. Tulimo tutyo. Mukuhambya mpora. Iyo oli mwikazi wanga. Wabuswekera hano. Omanyire banzo ngambire concert eriyo weekend eno akolopingi. Ahope. Aliyoki. So wantagima ngomba nini yakubali abakahora boys. Awali abakahora boys. Nkuhaire ticket. Osingwire ticket. Weba. Banzo ngambira amabaragawo nkuhandike. Kyamukago gendo kitabara radio hoima. Eticket yawo yosingwire. Nkuhandika amabaragawo hano. Ogendo semererwe oegonze nabakahora boys. Amabaragawo. FK. Spelling na nini? Munsomere ibara. Kajua Fabian. Kajura Fabius. Ngambire namba yawo yese mugihandike hano. Otagisoma abantu bakagihura. Otagisoma abantu bakagihura basakubanze bakatwara tiketi yawo. Ogendo somere olete na mukazi wawo. Ati mulingo nkuhaire enu tiketi yemu. Ati mukazi wawo musasulire tiketi. Ojo nyimira Koroping Gardens. Banzo ngambire. Okunulira nokunwegera bikwawukana biti. Okunulira nokunwegera. Okunulira. Arokunulira kugambandira enyama ekunura. Enyama enura. Enura. Kati nyompa bwize kunulira. Atokunulira. Ekyo katugambe kubo kuba n'oli ati omuyembe. N'ekyo kimanye. Omuyembe niwo okusobola okunulira. Kandi okunwegera. Awo nto yarayira. Emirimu y'abanyotingi. Ramukyawo kale banywani bawo. Ndamukyo. Ndamukizo mwene waitu Robert. Dennis Jofule. Naba ogo wankawura mukizi. Jofule. Wabuswekera hano. Inye mukoroki. Inye mukutinda ki. Tuli basenjagi muri abasenjagi bakora biki? Bashinjagi nayo ngiro kiwe omuntu ali basabuli basanjaga aho nazitambuza. Mu Rubasaki? Enjagi. Ziri mu kataro omwo munda ngera nizibani zitambuza noteka na mutu. Nzikwata mu ngalo ngira nayo kirora. Mu Rubasa abantu okoko. Ati ziri nkako tarubasize kirokere. Ndugiro saa zino bayine gure ni pepa onzi marize na chola. Ono nengo vera munana. Ati nkwenda nyoye njagi tinziria. Baita ati kande byo kusoma binosoma. Nyoye byo kabirugo nayo weyo kabireka mu. Okiyali mwana. Nyoye iyo kasoka kubireka mugere byo kusoma. Abwaki. Covid kaijamwa mpora ngira nayo kirora burora abantu kusoma okurugaho. Twa freezinga. Oine myaka inga.
Otadupire emyaka yawe. Nyina 21. Leka kudupa. Kandi kudupira kibaka. Okutwina emyaka 21. Nzine nayiwezi. Wamona ine emyaka inga? Okazara mwaka ki? 2003. Ururimi rwafe 2 Okazara mwaka ki? 2005 mugwa mukaga. Manyoko. Okazara mwaka ki? 2003. 2003. Ni emyaka inga he? Baite chamazima ine 17. 17. Obere no binjeza. Rabyo bachali bawo. Bacho tumiro bachali bange kawo babo mukyaro. Bukyaro bakuzara kyaro. Kisodo. Wongere. Ekyaro kya Kisodo kiriyo. Kiriyo ati nyote nutera n'obuzina. Ekyantongo. Tuwe mwakapera dura. Hata bokubecha kabalisi. Ate wowe no ina mutu tamaraga maguka mu maguka ngiro kirora borora. Yo tugende mu final mbakube cha final nze sagara karebule mukakanemba sabule sagara bagamati kale sanyo waserebule. Yawa. Kata soko ine kutere no kutere. Atirindaho tujya garuka mbani bakutera mu ngaro tiniko. Mumutere mu ngaro. Mulire. Bakuba nazina ni mukora ki? Netukwa mu ngaro. Ni mutera mu ngaro. 1 2 3 tutandika. Yo tuzire nitokya tukusinga hono muro gwekyanda. Tuzire nitokya tukusinga hono muro gwekyanda. Okay yo tuzire nitokya tukusinga no muro gwekyanda. Bafekerwa patu batere mu kasonda. Hati bino biro bikusinga ne mihanda. Ba tugina teri ya kusonda. Guno mutaikara mutareta lyanda. Tukuguruka tukusinga ne bihonda. Tukura language turi Runyarwanda. Tuli bana bomukati tuli bana Uganda. Ogura guno gukwiha munenda. Bafekera panga miranga na mukerinde. Kakutukumira ebyenda. Tuzire nitokya. Tuzire nitokya. Tuzire nitokya niyo korasi. Banu bakimanyire. Ati bano nyanyo ni wonkwijja munu mutawuni mbaire mbuzire mwange emyaka 3. Ate kali kodinga gawo. Producer ki oyegomba. Producer we namufunire baitu nateka. Producer ki womanyire we imana. Producer? Arona nkonu. Ati ba producer ba hoyima. Aba hoyima bomanyire. Oho womanyire. Ati angabazini ba producer abayimbi bene aba sina mu toina producer womanyire mbaire manyire na womanyire nkutwale o recording ekizina ati okulora mutwale yo iwo obomanyire go manyirejo nyo ntwara njachikukoneramu ati toina womanyire okumbanye myendo baze oyegomba nkutwala o recording ati nyokulora niwo waija niwo naija muno mu cyari muyaka baiti Kisodo aliyo studio Kisodo kyaro batu town ya manager turore mu studio niyo hano ahoyima kale kangende ndamukyo abandi iyo wakweta bata mami osibirota webale kunyirira leka kuyiruko no iruka customer osibirota olesere customer ati balance kanagire kabo kuba kutina kamera amabaraga ngenda kwa sente okingire no kingao ngenda kwa sente za kikali obe kurungi leke kunwa obe kurungi anyo kandi bagani kwenda sente ndi mukora mami jo twale balance yao Oyekinis olesere kimtawo omwana muguyankaho Bugambe orugire Bugambe amabaragawo Marongo Renard ramuki aba Bugambe bagamba oli Hakitara TV ndamukizeho aba Bugambe ndi Hakitara TV ndamuki aho mukazi wange ndamuki wa chairman Bujugu hamuna mukaide wange hamuna baramu ba Bugambe kichweka kiki Bugambe side za Ruguse Ruguse aho nkenga uko banzo ngambire ekigambo kunulira no kunwegera bikwawukana bito kunulira no kunwegera bikwawukana bito
akakundemu kakulemu kakulemere kandemere kandamukiyeho okunulira n'okunwegera bikwawukana bite okunulira n'okunwegera ebintu ebikwawukana bw'ensonga okunulira niko bosanga oterema esukali mu chai etakozereke etanogere kurungi kyonko okunulira kwenyini otekamu esukali bijiko nkabina nibo nibinulira kurungi naye oli waruguse nyo ndi wabujugu bugambe baramukiyeho naye ndamukizaho mukazi wange aboki dena nyaramukiyaho n'abana bange bona babiri na chama no bujugu bugambe akazi akabunyura akakunyumira akakuterere akabunyura akakuterere amazi magari toino obuzina tinkira ku besingira omuno kandi ubwa kali kazi dakyakanda katali kabunyura akakunyumira twegondeze twegondeze obaka katerwa kutinka kenga kurungi kale osibe kurungi andazi gesente zingazi eremu abagona guli mulimu eremu ya bitano tigaraireho tigaraire amabaraka Ivan okuchapa buchapa ego oli mukazi wanga omukozi oli mukazi wanga ikaranga nkala Lusaka ati ono boss wae bamutabata Daudi ramukiya omulingo musindika mandazi gano mulingo mukora ego olulimi olunyo tukaye terumanyire kuru ramukiya okali mu rulimi rwa olulimi kiro Lusoga baramukiya mu Rusoga abeyo muri muti eyo basaba ni banyabo bagambo benda ino nga sente amandazi gali ano gago kunula kasoga akemba kyako Rusoga akenda okukwenda tukuterera akemba akorusoga mboli na maido mukosa na musoga katuziniremu kabaziniremu tuyimbiremu nkabayimbiremu akorusoga akemba we manyire kurungi timanyire kurungi nyinyi manyi kuyimba kataito mami osibirota amabara gawo bana barongo bano bali barongo bami osibirota oli muri muta kabatakubaza bali bachulezi nkaiwe ayo amabara gawo ngambira amabara gawo birungi meri niyo birungi meri hano inawolinzire ati ubakuza orugirenga muno mutawo kichweka banzo ngambe kichweka boraboli wahoima muno kwenda kwa na tiketi ya Kahora Boys kya mukaga Koroping Garden zogendo nyumiru oli wa muno mali kichweka kinuba hano okudupa Koroping orabayo nkwe tiketi kwati nkubai ojja kubai kalera mukiyaho aboko halota ondupira halokuruga kwa sahi nkwenda kuramukia ramukiyaho kala musajja wawe nawe tinkwenda muramukiyeho mugambe tata wabana nkwenda muno kanzaramu abarongo anti tinkwenda muramukia kuswara kwa gambo oli mwenzi niwo kubamanya benzi osakubo ina abayingi ati ndiwo kubamanya benzi Mary to ina abayingi akama isaka mali kalera mukiyaho nyo nkuramukize webale kunda mukiyaho nyempako yange ni nyamoto amoti nkuramukize kande yawo aboki ati no musajja wawa muramukiye wakurolera kuteirema akasente muramukize okyali gonza Jasper baitu bateka okali akamoti empako na sweetheart bakumata kyali gonza tukuramukize kalosibe kurungi iwo team viewer sawa amabara gawo nyo ani nyo John bikurubata bitu porampora okuchapa buchapa misa esente zikuzoka weno okunyilirira kimu sente za mazima ndupi azina kunyilira ne sente okora bukora aka kazino maroka nsindikira mali ako okansindikire banzo mukwate oburamaro okansindikire omukuro osibiro ndi kuronga amabara gawo yalimpate grass kurubata kurungi sente zikuzoka Christmas mutayire muira
titukagitayire muya bukoto ja kutandika mudu zitandikira abantu bakurubata mirime kurubata kurungi antati ababoda muri hamukanuro titukayifunire za tukunira bunihira yes. Iba kuzaramba kyabalyanga ramukyaba no mulingo mukoro hano kuramukyaho mu family yange mukyara wange n'abana bange n'abagenzi bange mulingo tuvuga boda ekigambo kunwegera n'okunulira bikwawukana bito kunwegera n'okunulira okunulira kiba nikinura muno then kunwegera kiba kitakunulira muno kiriya wagata yes harosi bekuru kale nkwendo ngulire erindazi ijo ngulire erindazi wamandazi jo najja kungulira asente za sorozo mbresiti ajja kungulira ijo ngulire erindazi asente zo sorozo mbresiti ijo ngulire erindazi lye bitanu lyonka dikusara ito katwikarantu baha wamamukwa atite katwikarantu baha tugenda ongulire jase erindazi limu lyonka ja tugenda ongulire jase erindazi limu lyonka erindazi limu lyonka niryongulire wamandazi ototo ojja kungulira tini limu lyonka leta ona ajja kungulira limu lyonka tiniko tiniko lye bitanu leka nyenda mulimo gwange antuli mulimo na nyonku nkunda mulimo wamandazi nguli wagalihireyo nguli walihireyo ngulire erindazi limu lyonka alirete alirete atalirete wanji ngambira bayinonyira ukanya kuhambya kalosibe kurungi erindazi likulemere kungulira bati abakazi kamutaha bakopi kabwaki mutaha bayimi ati inya abakazi muri tuhaki nite tubahabuha aha deta nobarawe na enkoto bajja kufa balance alire erindazi toinamu oba ampole nda turasasura ampole turasasura hanyuma tini kalama baragao niyo oktere no receipt ni oktera receipt Meya Brian Kaboyo chali wange sangire mukozi wawo wa parking baitu takurugwa mune bitano bya erindaza binyimire ne bitano bindaza ali nyimire alosibe kurungi yo sawa iwo joire Chelsea kankura mukiyeho osibiroti ndi kurungi mukama nanyo pagira Chelsea amabara gawo amabara nyobya kagaba Sharifu amanyure nke Essien mai Chelsea kwa mazira kaire no gisagika muno twagisagika mwire bwa baraka bwe bwa orozerenti tuli a form sazi muno omogiro tukutera abayaye byazo kwenda kungora era mujyo abachali bawo kabisa anyway aba Chelsea bona mukaikuru wange atenyi hamuna brother wange ogandi hiyo go ati mulingo hagira Chelsea kanteke munenguzi nkwaire ticket ya bakahora boys kya mukaga kolo kya kabi mwana kya siri muno kingura ino kahora boys enduru mu mais concert andi kampo ngambire ibara lyawo nkwandika ibara bya kagaba kya mukaga ticket yawo gende radio himo gitabaleyo kya kabi muno bwana ogendo semererwe mwana wa Chelsea munywani wa mugenzi wange Essien batungambira gala andanga muntu yawe byakagaba Sharifu byakagaba Sharifu ati mpandikire namba yawe yesimu hano tagisoma ambeho abantu bakagihura gihandike mwaho ogendo nyumirwe nduru mu mais concert enduru mu mais concert
Enduru Maize concert abazini babunyuro bona baliyo kya mukaga Koroping Gardens onesheni muhaire ticket agenda semerero burasingure ticket hata program eno ogere nyikyakara kya mukaga ogitabara radio hoimo gendo nyumirwe banzo ngambira okunulira n'okunwegera bikwawukana bita okunulira n'okunwegera ekintu ekikunulira nikyo kiba nikinulira mune kikingwe nene kikunwegera kiba kirimu ko runyorunyo oko nikyo kiba nikinwegera mukyawo omazegere kula mukya mukuru wange muramukize wa share ono wa Liverpool amabaragawo Simire Gerard yes bikuruba tabita kurungi mukushalinga akatunda kani brother wango kani mwendangana muno niko kina kuva era mukyawo nkuramukia muzaire wanga binene zaho na muzaire wanga ali Kampala oko na mwene wetu ali hano na bakasabo na bagira Liverpool na batagira muri bakasasa yego okunulira n'okunwegera bikwawukana bita okunulira nikyo kintu kyaburunge kirunge kikunulira muno then okunwegera otere mukataito ngo otere mukatito ya karungo kataito kagezisenke sukali bote kama bijiko bisatu mukikopo then wala katega makachuweka akabeta tablespoon kiba nikinwegera okutunda ensenene enswa zinonswa baita ati combination yensenene ne kabaragara bikunura bitabino bikwatagana bitabino anti bikwatagana kulya kimukimu amabaraga ni onu mama Cosmas Patra mbanzo ngambire concert eriyo weekend eno mu rubuga rwa Hoima concert eriyo weekend eno tunayo concert oba ya amaizi Enduru Maize Kahora Boys kizina kye kunyumira ya Kahora Boys ekizina ekinyumira mu Kahora Boys kiri kizina ekya Enduru yaukanize Enduru ati nkwaire ticket ompaire ticket ogendo nyumirwe kya mukaga Koroping Gardens Kahora Boys yego ticket yao kya mukaga ogendo gitabara radio nyenkiyakara yego ati ngambira amabara gawo nkwandike hano ticket tukota semereirwe baito ragenda yo bantagiku nkugenda usemererwe yego ngya kusemererwa kandi mazire gitunga Enduru Kahora Boys abona nyikaire nimbagabira ticket ati ngambira amabara gawo amanyire Violet hate namba yawo yesimu gitekana abantu batagihura oba bakakubanza bakagitabara tiketi yawo Enduru mu Maize concert Kahora Boys ogendo nyumirwe hatata wabano mugambe iwe tiketi ogitungirege akuheze byokunywa yego okunulira n'okunwegera bikwawukana biki okunulira n'okunwegera kabitaine nyawukana ya manera tibi kwawukana bikwawukana ogo bamweta otagenda ntakarugira hano buso mbaganize yo kandi ndora bitaina nyawukana kunulira nekikunwegera tinja kyawukaniza bakwati ndi munyoro kurungi toli munyoro ono Julia Jackie ngamba Juli webale kunyirira ati nkukuleka ota oiro ompaire nkazinga nko mutwaro nikuleka nsago kuhango no ha webale kunyirira iwo tahadoni ndanta sabire iwe ndasaboha tera karango ogira saloni tera karanga abantu sako linda tera karango season ya Christmas ende bagiba kwagira haba customer nyoe na muje mumpagire nkutunda busoke ntabure bigita buli kimu cyona kyabakaze yandi mukikuba hano gwansamu Koba somene namba agisome eri 077 516541 nkamanye nokusiba byo nambikora bwire ba Christmas bagiba koleki bagiba mpagira ondaganize mutwaro go soka turuge mu kamera ati kamerero ati okindaganize mu kamera turuge mu kamera ngenda kohereza kale banzo yo kamera chonka bambi onterera karango baje bampagire bakatera baiti umutwaro ngenda katero mutwaro gumpe toko burora mbuno hano buli kimwe ya ati obare nondupa kumpa mutwaro kwat ondaganize kanyije akwenda kuhereza omukazi tiketi nyakareza abakazi babiri mamyo sebirota mbaituwe nkumanyire
Ego. Nkakusanga nka. Mwau. Mwau. Mwange. Nonya wanje wasagira. Ebigambo byokubasa ebyo kubikega kurungi. Amabara gawo. Kyalisima Rose. Kyalisima Rose. Ikaramu no hoima. Ego. Bakahura boys bamanyire. Ego. Kizina kye kunyumira bya Kahura boys. Singa nalimanyire. Yes. Ati nkwaire ticket. Baina concert ya cropping kilo kya mukaga. Nkikwaire ticket. Kutasemereye. Nyako tingenda tizina bidongo. Tozina bidongo. Kale mbaye manyiro genda yonge kada mukyawo bachali bawo. Kinyina. Fena okuramu. Kale bacho banzo ngambire okunulira no kunwegera bikwauka biti. Busa. Busa. Tibi na mlingo bikwauka. Hey. Karosi be kurungi. Nkwenda. Mami kankuramukiye osibirota. Onu mwijukuru. Mwana wangu. Onu. How are you? My daughter. How are you, daughter? Yeah, say hi to uncle. Hi. You're live on Kitara TV. Say hi to uncle. Hi. How are you? Fine. Which school do you go to? St. Jude. St. Jude. You are from St. Jude? Yes. So what is your name? Ahura Blessing. Ahura Blessing. Ahura Blessing. Ahura Blessing. Ahura Blessing. Yes. Mami osibirota. Ndikurungisa. Omwana ona kuisana musajja akamuisana oki. Akusana nyonka nyonyina. Anta kuisana. Ego. Isa bakata muisaini. Timayire. Abana abazini bakahura boys bamanyire. Musaunta manyire. Obamanyire. Mbamanyire kuyoti manya mabaraga. Ekizina kyabo kikisinga kunyumira kizina. Binyebere. Bikwebere. Mbanyenda kwa tiketi baite yatumanye kizina yabo. Oina gimpa bo kwamba hagira kandi mbagonza. Oba hagira. Nkwaire tiketi ya Kahura boys. Amina mukama. Kya mukago gendo semererwe. Mukama kwa mugisi. Hati ngambira amabaraga kya mukago gendo kitabare ha radio hoima. Nyobanyeta kunihira Janet box. Kunihirwa. Kunihira Janet. A box salon. Kankuhandike kunihirwa salon. Yes. Ati ne namba yesimu ginsomere 0774 0774 15 ogende onyumirwe orabaito orabai abakinta kubai nkwaire ticket orabai nyina kubai obei no baito no tamuleta bire bijako bugenzere mu kale kalosibe kurunga happy birthday my prince ana kabana ike myaka inga takagikize birthday ya Kirokin abiri na kim December pateja kubanka Bujumbura kwenda kuija muletire Kisemba ora ija msokize Bujumbura side St. James asomero opposite St. James. Opposite St. James out hata onka hata ho kikeke akabaho amagena new life. Atondo bamweta bata. Emma ekandi wa mabaraga. Luse. Banzo ngambire okunulira no kunwegera bikwauka na bitu. Okunulira no kunwegera bikwauka na bitu. Ngira bikuisana. Kunulira no kunwegera. Kunulira kulie kintu ekikunura okunwegera kulia kale kintu nikisana obeki kamba ramukiyawo baje ona banywani bakwenda kuramukiyawo tumira munywani wango bakweta mase katwesigaisi masala ha opportunity bank akora mulimo atunda float ndaba MTN munywani wange Genevieve Bujumbura East na mami wange Bujumbura kandi omusajja wawo tata omwana wawo ogwali araira muramukiyeho nawe muramukyale Entebbe akora kente akora welding ati ogwali Entebbe kali haraira tugenda yo once in a while ati ekitali ebyo kulya nenjora bwe kirumo korora
Yes abakutondera ntekaniza tujalike tukwenda ku bantu kimara kasome kandu kenyini kwenda kubasima tukatandikirege mwebale muno and of course tubaire mu rubuga rwa Hoima hano tubazabaza munabayikaza bali mu kijiga kenu twenda kenge ebintu mulingo byemereire twenda kenga ebintu mulingo biri and of course ntekaniza tugimara kasome kandu kenyini ni nyojira sho muhendo musajja muri somwe wa moli ntekaniza tugeta tujalike mbare ni tukezagezage muno kwayo tickets haraba abantu ababa bakwenda genda kusemererwa mu kujaguzamu nabakahora boys omu concert yawe yibakweta enduru mu maizi and of course nkwenda kuba kongera kubaterera tugende tubasagike ya kahora boys muna Serenity 9 mu concert yawe yibakweta enduru mu maizi ebire kwezi 14 akyamuga Koropingi Gardens tugende tubeyo tubasagike in the special way and of course rekamba igambe na kyakatano nyenkya tugende akusaba no kusima bwa rubuga rwa Hoima urakurana ngaza omurubuga rwa Hoima tugende tusebe no kusima sahe bomma mtekeze zija kutandika esai 3 ezanyenkya karasho nabansonge je tubeyo tusime ruhanga tumusabe atwe migisa mwaka muyaka niguja kutandika omugambe mukuru ajja kubanuwe Apostle Grace Rubega wa Fanero Ministries utaferwa kijja kuba kiamani muno akisaye bomba jira shomeno ni gagange mobile katwitaitane mutekaze zindi mobile Twimukia talanta ebyemizano hamwe n'ebindi bingi ensonga yawe niki Kitara TV kwegesa kumanyisa Singa manyire kiro kyange kyokufa buli kinkwenda nyandikirire wegonzo takafire kyaroho takabaire kufa wawe mukozi wawe no mukazi wawe ebona no baraga wegonzo takafire no kyaroho takabaire kufa mafresi badman na kaliba Sinex tuba wa Kitara TV daily tutugiosa gitege nanyo wengitega subscribinga olaikinge sharinge hona halokali o commentinge Kitara TV Kahora Boys titurugao Kitara TV kwegesa kumanyisa